Poljoprivredne gazdovstvo Guljaš z Osilbašu obrabja več jak 600 hektari žemi. Najzastupenšі kulturi to kukurica i soja, ali i željenjava. Cibulja na več jak 60 hektari, kuzmeni, kapusti i červeni cvikli, geregi na 60 hektari i od toho roku industrijne paradiči na 180 hektari, co bude za novu fabriku u Kuli, ktorá má buď otvorena toho ljeta. Dragana i Tijanu Guljaš našli sme u Hotare Novej Gajdobri, gdje počali šac kukuricu. Danas radimo na parceli od... Dneška šijeme na parceli veljkosti 50 hektari. Tu rozrucani i zatanjerovani hnoj urea, a teraz direktno za šatvu urusujeme i NPK hnoj 62412 i startni hnoj NP 1045 za sumporom i cinkom. To nam bar zdobri pocah, bo hnoj ukladamy ljemkolo našenja, a nie rozrucujeme ho po salej povrchnosti i tak še šporuje na troškoch. Trošiše menje hnoju, a i šatva i hnojenje što robije istočasnje, da še špruje nafta i menje še gaži žem. Za toto potrebný mocný traktor, minimálno 190 konjskih moci, jak i tu i angažovani. Traktor opremeni zo GPS navigaciju, ktorá nabavena s pomocu Republičnej upravi za agrarni placanja, jak i veli traktori, na co im Guljašovo podzekovni. Toto omožljivuje šatvu i v noci, takže traktor vyhasnovaný maksimalno, šatva prosta i bez riškov, a traktoristom robota bardzo ljehčana. Pan Guljaš napomina, že hoć hnoj podrakšeli prosekovo 200%, našenje od 20 do 30%, chemija okolo 10-15%, a tiži nafta, on še nazdava, že i ceni gotovih produktov na ješenj budu visoki, ta še vi placa teljo viši ukladanja.